Ya, fia foi nganga e toi fatalo fatu nei fia mata ngo fie. Ya, ele swafa malo lo tato ali. Ya, o Yesu Kiriso. Malo lava le tawatai. Malo fa malo si nei fo ya fia o le aso lua i nei amatou lo na aso los fluiva nei Oketopa i lo na tausanga nei lua fis fluiva. E vi ia le alofa maleanga nei o le tua o na lana tausinga i le ola male malo si o lo foa i lo o toso i fua masuma o nei o la vai. Talofa lava ia o le whapaponga nei o tātou po kalame TAUAFIAFI ma le LOABAY. Wa me lo TAUAFIAFI ia whatalofa atu nei tinam te mā tutua whaafetai la o tō tāpo inga mau o lo manuia ai whaiva ia o lo whia ngai male atunu ia maso o se tasi ia i le nei fo i soifuanga. E le ngatai lea o le whatalofa whapatua i o na tofia le tua i le la tau fo i pito la au tāua whanga ina o nganga o tangata ina ia whapea ia o na apa pea le amo le va. Ia a o le whatalofa na mai a te au nei tu la le afiafi whatalofa atu nis tangango talofa langa talofa mai nei tawafia. Ia talofa Fresh Murray ina ngata le whatalofa atu tatu tunu ulo ma futa mai nunga tatu pokalame TAUAFIAFI ma LOABAY malo le sui fua so ne fia te le tau ia le amata atu pokalame ai le lei ai vea la le amakanga mamau le ngata lai le lei atu le sound i me uma ia pena foi le sangi fia mai o tatu tunu o mai mo mai ia mai lo atu e foi o sui fua la le na topa ia fa malo longa le tua i lo isenga o sesi e le foi sesi o wa o tia tu la foi le pini fe ya o to o le tulanga le mani mo ati ia fe e kasi aga ka le fe o ki se makakala ngo ai nga o vi na wa vi
Ia o tu le fatalo fata tu no masalo le fatalo fatu mai te mari ya to yo mafuta mai lunga tato wa Se kau lau ra kwa o le fai asinga slow fa mo masalo la tu fatalo fatu la ya le ia ta o disi la to yo mafuta mai ya le a nisi family mai lo pela foi na fe kala malo sis marieta en para nangu fatai fo i lo pei de fonga ma le tau longo e mai se lava news mo me lo tupu kongo se kako mu kai fa mu le tua tai lo na fe talai Filippo lo lai ko sa malo Filippo lo lai sa Kamanga ngimo Filippo lo lai fa tai bo toi mau le nei lao mo fai no toi ai atu lao fe mo fi ava ma le princess wala princess ya Marietta malo la tuti tai la Filippo ya tama tai ya ana fonga malo fresh mari ma Mr. Ngango tu no malo le sai ile ni ya solo fa mo lua tai la ana fonga Yes, if I may, a beautiful Mari Manuel Lua por Calame, Yama Filippo life malo so no fola sala folosia man also no folosia Marietta ya e pola folosanga le na folosia e fatalo ese man le fala ngoto lu to unga folele ole le lofa le tua ma fa ia pi folele yo kau fa ma fa la le ma fa le lu fa le ma yo to no lo fatu ma no ia malo mama ia ba me ke wa ma isela ai nga mo kau ma wa ia tai piti so le tai le saule me mai yo pe wa ulu mai ia le upu ma ne te le upu e mari ni tula pe ta no folele e upu folele ta ole fionga le tua e le la mola mona foi le suma le Filippo la ya am salo na vai lo atua ya am salo no e tau ya le o le nga ka ya Filippo le la ya fatalo fatia ila to le mo fa ma futa mai ya ai le e comment mai ya ma lo lava le ma futa mai ya ile le fo itu la le afiafi ia tātou po kalam whakaso solo. Ia a ole i o talo tau. Ole ana tā ua fo ina leo le ua ta ua le tūlanga i le uti. Te ilo tua talo tau po le tūlanga tivunga mafu. Ile te ilona ua mai mo i fonisi tātou story la ua tu ina tu ilunga le tātou website. O no, vaenga ia le fau tuan tu ai lava tātou po kalame yafi matai au. So se temi lava, e fau tua tu lava ia tātou, e mese lava i nei Samoa, se e tia ngofia ia i tangata tau whaamalea. Ia lea pe ona ia se temi ona whalawa i tele atula ia i tātou tala mai Samoa. Ia se vainga fo i winga ese fo i wai hai. Le wai uana o fo i lele whafodinga o wafe uti. Ina ia alo fanga mai ia ina tolo sa idia i le tau whawhalea. Peila ona ia i le sungana ia vidiamu tu inga mala. O vidiamu, mala lama le tala o vidiamu o whaanua ona onga i tātou e se ona tu nanga lava le so li ngā tula whono lava ne. Tau whawhalea o le ngā oi se tunu. Ia sa ole o kawhailele anga se maasangi e kuwalanga le ha miu. Ya, o ka leido po sa awa o le fali unga le mea po le mea anga se a mea i kuwalanga le maasangi. I se tulanga pena. Ia le whaua, wawa ai foi. Kusa o le na o le pretend foi, le whapena pule lo na ola. A le maa li e o lea. Ke wa ile lo pongi solo se whalikari maa lo le e whauai. Wa vifo paku ai munga i. Wa vifo sai e le ua. Ai kei loa le le ia fōring o ka haka ua maliu se i tulo. Ia male tangata o lai whakanga mali. Ia se teimi la o luma ia ona tui nā tuele tātou tala fau ia ma. Fe whasoa ia i fo i whina ngalo. A le fau tuwanga lama ia la pokala mea te o ni tula o le fiafi ai le i o atu le tātou tala tau. Wha mole au e te se e tia ngō fia le tangata langa o. O whautuanga mo ti munga mo whalo whamarusia pia mo Samoa atoa. O le sau mai runga o rapta ingo ti munga mawhau whalea ngai na nei. E masalo la o se ka ingo kararka. A le toi sau ilalo whautuanga mo ti munga mawhalo whamarusia pia mo Samoa. Au te ilo whalea ngai na una o lo wha ia lea ngai leo le di.
ia wa suinga mali ama na ia tap mo polu po atola wana ne e to ulu va va solo ai timu mai ono mo mafa ai po ufa apea na William fai tili mo sa va ia to ala vai o le fai mai e to ulu va solo ai timu mai ono mo mafa fa apea William fai tili fa solo atu le aso lulu le aso atai au o le ato ulu va solo ai timu fa solo inta ape mai ono feo lolo le mafa ia ma fa solo atu ai lava fai ngol vai aso le ato ulu va solo ai timu ia o se vai ngana tala tau mo po name se vai ia a wafo le fa fonga anga che tanto atinu ia e pe an fa ia to ele le ia fa atino fo fonga lo e sila fia ia vai nga anga ia le tau ia pe an tu na mai lo fisa va ai tau ia wa lava la fa fonga anga ile ne tu la la fia malo first mar yo tu langa le tau ni aso tai awa ia mo tu ma lo si o ti munga e tu ola wa va ia mana fa lo ngo tu fa fo o le non stop ba ia le pis non stop music e to lua fa solato e pe te anu terminei loa to va ele sul mane la fiafi o misalo fi tato pe atimu ta mo fi se ma lu fo le mi se tato ne malanga mai fafo e ta fa mai ne ia ai o tu na mai la va le ai po le suma le no ya vivi le po mai tai fo le ia fa fi na vivi ia ai tu ainga tu no todo ai po sama ai po ka copy fo me fo na ele news fo le sa fa mai o pangota fo le masala mi o mal li ulato le la o firi ke lo ma fo siri lo wa we fo a le tala sala tua fo la se ele fa mauni ha le tala sala tua la ile i la ngata ni a le fa pe ana nai wa nga vili e anga wo ka vale madiu mai o mai do le ka vale madiu e o mai se tasi o nui i fale ata a wa ke ngai ka mole ko wo i ngol ka vale ai po wa ko e ka kange o vivele e kio mai fa ku se i tu lo fa nga ngala tu se alu fa le ta ke lo nga pe fu ka mai nga le alu fa fu endi fa pe la fa la ngo io ma ko e fe ma kia e ka pe lisioti na lea sa lisioti na vatu tavaleoti ya ala folo ko e ko baba ske mo va vo le mari ya ala folo ko e la ko ka le e va kuma mo so la sala tavaleoti sa mo pick up e va kuma wa lo pick up se me le buso ki ko pa lungo la wala me va o wa ko e oki fa wa le oki oi o ko e oki le oki a le oki la le a vivi le o vo fia ka fa le oki to tia me mo e le ke to la we ta to ma fo fa a wa fo e so me fo de alo mai lalo la au alo lalo le niu ina i au ni ba wala tu masalo to telo la to le tinga tanga le masala mo me a to lo news le tinga fo le me sa fa le tanga a manera fo tuanga na fai si come fai eu va ai fare le su awele la kwa ka se ti mo fie o le o vai le mo ta lo fa tu ya chang ta vai no Facebook a le sfo tuanga te mi le mo tanto a mi le a wai o le fai atu o Vivian o te lo le mo tala mai tu el parola la o lo ke lo e fa lua linga loko ma senga o wa le kava mai stories you ka fa pui o Vivian tele na o fa fianga a tamonten to ai kolis o le ngala na fam talanga e te taua o na mate ia hoideli ia matu I fesili a o vai ta to fesili mo fesili I tenga me na ia o le atu le ni visa malanga ai alo te tongi pa sese ia o le fiu o tali o atu lo visa New Zealand le ni visa ale o langi kupe ia hambo ia o fainga tus fola o lo tu ia o pe o le kinge foi le pe o le po le di foi fainga lo mo se HNA lo e fa nga yu tenga me fa pena ia se I matala I tanto ia tanto no fautai au wa de se tia mo fi e o ai me io o fa ko singa pe pelo io mai no Facebook more scams le fe mai o le tala fia mo oe ke ro ele uma me fai post ka ko pe nga ko poloka o ka lo wika ke le mis o ko ke la ko ko ya ve ia pena o le one coin fai tala fa tai 1 coin ele va pe o fai atu ono tu silima ia o na isi fa fa nga inga tau o lo wa lava fa tu ele tu ia le se tia ia fia miliona le o moto
Ono tu inga me fa pe tau e ta tona mata lan. Ia e na tu wat fa fa tuanga fa pe na ele fa tu dua le mata pia le mana ia. Ia e na tu wat fa fa tuanga o lau lava poka lambe fa fa tua. Ia mata tu ta die fa tas. Sa le mai ia ke mana tu ai lisi tala na Australia. Tala e fa tau lo me fa pe me foi ave ia no ta mata. Sa le ngari me la so fa no tu fa la uma so fa no te fa le o e mo ba na Australia. O lo la e ngari o ta fa o mo Australia. La le ia so fa no fini. A so fa no ta maro. Ya lo wa ya fa ka ku ke yo so ka maro ka lo mo Kaulo ulu fo le fiko ai fo le male ulu so fa no pe fo le fa li so no musu ka maro o le o tasi musu o tasi ya ro fo ya ko har fo fa ko pengi fo so fo fiko ai fo le ki pa ulu o maro fa mai maro o le o lua fa ka maro ia wo musu ta linga so no o le o lua ya ko ya ro le la malanga a koe fai mais so fonu la vera foi le pi fali il comalo la ko comalo osso ko so to osso le comalo mal fanga ma tu o yos kadi fi ka ma fanga so comalo fanga so fonu fanga rico fanga pe so fonu ya ai osso me lo mal fini lo osso mal fini rico o kan kala fini fai mai is comalo não fai so fonu o sa mo Sambo foi so fonu. Para au verifique, para o ka fa sa po. Ele posa singa so fonu wala ngale fi fa sa mo ele mamala. Verifique o missa fica mas palo. Mas não ali eu só faz força fonu eu. Mas que malo. Mas lá que malo pela na bela faz so fonu, mas kas mas que malo fica. Olha o kas. Não faz caol kas se fica. Ele captiri fica mal. Eu não é uma hora lua. Eu colo no fanga. Ok, significa vai mal. Olha o casi. Pero uma me faz tu gata fa pia. Faz só lua. O fanga lua. Fa uma. Amba tu ia olha casi no colo. Colo ko la lo pero uma tai fa. No mai ole. So vidi le nga fai le mafu ai me vinga le ham vidi le nga edi mai wa kudi mai la inga ai sa wa kudi le muti e ka mo i se vai muri umi hoi la o me halo ai vai ko ala sa le me halo ala sa wa hi ka lo tu bello e se le week wala fai le week tangol bulu se vai muri umi mai halo bekki ale mo ala ukwa fe si mare mai foringa mo ia ma foringa ia va pele mo ia sta mai ta ile no ta mo mai no pele nga kudi mai se singa fe so vista ya okay ho ya me se sina me telen te tamalo role o ma to ingana I mo siva le ma na yo te mo make up fo le ai o lo tem fa pena mio ke ia ka ma lo ke fe so ela se ke ni que me foi le wa mas pena uma lá vai mensagem tipo foi eu disse lá eles falam fiquem lá mas alô é que eu falo uma cola aí mas alô ya não ya mas se fakalo foi tatu company pisi disi masalo eu pos o sistema te wa e não é fakalo foi tatu company pisi disi lang malo se tatu TAUAFIAFI me LOABAY le me wa makanga o mai so Nia le fe mai ai se unga ali o ko nguri nga. Kaka yo ana funga. Sa ole unga ali mai makale pa. E fa talo fa tu ma fa feilo ia tfoi ia ina ia tato business company o anga le mai pea ma fai pea o mo tato so tainga. Ia fa talo fa tu le pu lenga malu si anga tau ile tise. Ia ole o temila fa pe neva ai ile pisi o IPC. Ia ona o tūlanga pe ona ai le tau tu fantasia ia o leina ele tise fa pe on fa le anga ina ono matangi tūlanga fa pe na fa malo tūlanga pokalame ia i la wafionga ele le pulisili la wafionga sila tūlanga tatile tu mene li fano ia fa pe i le pulenga mla fenga lenga tu mai ia moe ia le sunga ya tupai ia te lo ai wa bisi ma ka tano ngam tupai ni tu lao no pasi te mi ia so ia
O le tāua i o vaenga pe o tanua i tupa i meo pe vita mantuane. O sori tula fono le whaia o saunga luenga sfai mōlia le spe mita. Puse lai seni. Ia whatalo whatfo i le pūlenga o tangata ta whama i mō mai whawha po le Samoa Tourism Authority. Whamalo le whionga ia whamtua inu ia le ngate lea. Pūlenga mleo whinga luenga i la au tōwha i pitu la au le tūle ina pea. Ia o le tama ainga lea tulu e ala i le whaatou sina i tangata ina i o mai pe asi Samoa la le lei. Ia o le whautuanga pea le ofisa tūpisi tautua nā i tātou o nuku ta i tasi o awhianga. Ia ngālu lue whaatasi e whaamata ngō fie lau whanua tua maota, luma maota. Ia awa lava na ia tātou tūrisi. O le waitemi lava ne toi wa ai fo e toi tumu mai fo i tangata tā whao mai mō mai whafo. Ia o no o le tū mau o le langlau avo Samoa. Ia, e le ngata i lea, whatalofa le Freight Plus o tātou langolango mālosi leo whamunianga so i fomas whanau. Whatalofa le fionga i Tuiloma. Ia, ma le fionga i Whaumui. Ia, i le pulenga mlau whinga ringa i la o tōnga luenga whai pēa. Mauti noa o lo saonga le mū. Ia uta whaamomoli. Ia anai o tātou tangata mai atu mau. Awane ngalo au Kilani au Stadia Wellingtone. Ulo iai umana la tātou Freight Plus. Ina ia fsiringia. Ia awale au nanga leo au wina mai o uta. Whaamomoli. Ia whatalo for the staff. Samoa Station and Books. Le la tōwhi au nanga whai pēa. So is toinga o lolo o mawai. Tāri tonu pea e sui so se la la i le ngata i pone o se vai tutuila whapea au Kilani ni usila. So o se o lo mo maua le sapi se tau whaamali e loto mo oi malau a inga whitau i malau se leni. Le ngata i lea lango tātou tala i ta alonga le Pivas Boutique. Whatalo whalwhatoia Maria nā lawaile i o malanga Maria ia o no tōma whainga fo i se tasi o la ia o le Pivas i nā i Papua ia tālo sia ia sao mauli lea tau mwhainga ia le whaalau i tele ino le pisinisi mo so mana onga tau la e so se la e te maua le Pivas Boutique ia i se tau whaamli e loto ia me se tō nginga whaala bokutonga o whai pesen bang whapena i te maua le Pivas Boutique ia le ngantai lea o le tātou Fexco le fionga ia Muripola ia ai maisel purenga mlau whinga luenga whamalo lapa le tautua atunu o manutua o le #1 currency lava lea ia le winga la whamtalanga e te tali tonu pe ale whaali liwo i sau se leni e le ngantai lea o le rate e lafo mai lau se leni whaamali e loto lava mai sili lava le Fexco i sau semi ia e le ngantai lea kia whaila antarano whatalo whalwhaltua e lucia la fionga ia amtua nai ia o le matua i tele lava o tau mawhtanga fau ia mawa aia e le ngantai lea desserts o pai o keke ia mawarenga mwhapena ia awa lava le fonga tau mafa le atinu ai sa langi loa i le vai fiu sili o nā lulia i tonu o Samoa. Asiasi Cafe La Tirano mantua lo whaia plewhainga pa angana a le Cafe La Tirano ma le Fexco ina i tu ina ato le Fexco i le Cafe La Tirano ia se voucher mo oe pe i tau mafa ai ia mwhai ona tala i sau se leni mai whafo i se rate sili o na tele atu i lo le rate o naso. Ia, ai, o nisi nā tātou kapani pisilisi whapeo nā lo lofu mai i whai whaawa wina pia le tātou pokalame lea fiafi ma lea fiafi. Whatalo whatia ita ta aseo, ma lo lava le mawhite mai a Yesi family, Ioana Whasavalu, tā lofa lava. Ia, o lo mawhite mai i Western Australia, Ioana Whasavalu, tā lofa lava, ma lo lava, ia, le soifua. Ia, ma le toa tele, ma le alo na i la tole, o mawhite mai, malo lava le unsai tite foi vaneias malo mari ia ai o se fa malo si mo tātou o te latu tātou malo longa foi mai ia ona tātou oli tātou salfua e fa malo si mo tātou what's your fa malo si ia le foi la avele fa malo si foi le tātou mo le fiafi le konga la ko fa malo si ko ngalo le fa malo si status fa malo si sa ei cha se o whamalosi mai tātou, ta lia fia ni mea ua e maua, ina ni avea ma ni mea sa e maua. Ta lia fia ni mea ua e maua. What's the meaning of your whamalosi? Ina ni avea ma ni mea sa e maua. E ka lia ki mea ua e maua, le taimi, po ani mea ua e maua, ta lia fia, ina te ua o nisi kaimi ua le koe maua. A whai na ua e maua le TV,
o le computer o le telefoni na wa iai talive fia la fu sta uma me ai na wa ita uma fa ni temi se ofu le vai o me uma talive fia ile temi nei ina nei avea ma mea ni te wa ile tu mo talive fia pa iske mi fa le ma e safa me pe oi sa o le ka liangi me ala o le mo ma nei e lo tala na o ftai tonu mo le tala I tele no o te i o te mātua I nā so ai rei maua o sa kangaluinga ai ke binga o la ka kia o ngai whamai pe ai anga le whai ai awane e tau sili mea le au e lo malos o le mafua anga tonu ala na de o whape nei ai ia o langa o tele o tangata ua tua I le vituti lea o tau whaavalea ma le ngā oi sa I tulo e maua ai tupe kama whai me le na vai malos ia ne te ia le ia whamai o le tupe o le puna anga o mea le anga uma le ai o le tupe au ngā ai alanga ngā pupunga mai mea le anga o oe lava ia o oe lava ia wa inofo mawhasa o loto ti apo le pure ia oe an tupe ai ele lei ale tupe ele feo le ia se me koe whapopo atu whamalosi lea ike mi lawa I lau tā vali alawa la kula ka vale alawa ko mama fo di ska ka vale sidi ya ku ki kilo le ia ale polo inga na sili o le sa awe te mana o I mea le rute tua le ale fa mai sorry anga I loe fa ka lo hamba le kai pe ya lo ale ko ale ya wa ya pus ku pela I le hamba o se me fa ko vat fa popo atu fa yo o tanga tele mana o ta vale ya ala sa u ska ka le ska vale ya ala sa u ska ka le vai menga o le ile wila kakala savali tangata le pili o tangata le pili fa pe e ka fi savali ya al kakala savali me fia mo asa ka wila kakala fe lo le wila fia mo asa ka vale kakala fe le ska fia mo asa ka vale le ale ma vo faule pili le pa wa me na na pili e fia savali ta ta le savali wa ese me ta ma na o le ya mo le wila e me fa malosia na va tu fole fatu manatu fu tatu ma o kaku ngofo e fo pe ka fia mano ole loto le pa fa loto ka fia mano e se kupe kele ka fia mo se kupe ai fia me na mo sa dia mal fa tai fatalo fa tia mo ta sipati le o mafuta mai ia malo milo pa ko mafu pa me le malo milo oi malo ko malo io ia fu ia fasto tai fasto uta sunga malo talo fa malo salo fa fe au sunga malo tamini na ese tamani le o tamana malo ai pa te to pole po ia kausio tu mau peso fa tu ana ia fio tu ai te mi susu ya e fo ia ia come sa ole ia ta no se po ia ia que rola okay ia la tau sta malo longo foi mai tato a saunifo pe foi na o dele na foi na telo aso fo a foi o nei po se foi silafia fai lo mai nela fai lo atu te mata ia fresh maria ia lo aso fo mas fa na pe ataliu mai tu ina mai terminei dunga tanto YouTube ia o le I o te me tato family anga so fo mas fa na fa talo fa ti ana ke to talangi talo fa rev Ola, kama lo na kito ina ni anga na ke sa ne ni anga tama no na kito me talo fa tlo sunga fa nga e mo te le lopo mo fa tu ale sunga fa nga po na fai ko kasi ola sa ia ana to tele yo la tu yo lo sa ro la ka pique kama lo ai ko ke which one ni la fa which one pia po me fai sanga me foi le se kung ka alo mo inki on sei ko mai ngoi tonu fa raffle na sei la ele po le numero e me lo ila ele ai fai ko ra fai no se bi fai no mare fai no sai ku fa mal mo pale ia foi la tu fa na ele se foi ya ele vai awe ke ula ma ko we fa me pa ki ai la pa ki Oketopa oi ele la sino ia na pa tele ia I wonu le famous juice can't juice o le mo ia fai le mo pa manga lai mau tino ato tele tu sia palai la batu ia ai le lopo ai la fai la palai ia ai man tu am salo tu sia palai la batu lai ke le level 5 food fast food ai mana o se loose food ai mana tu mana o se loose food kere le loose food to sanga
Tofu tau sa. Ah, dia ai, emo dia ai. Aga ko sa to pai. Ya ona ma tu a fa na tu ma futa mai. A lo so fu nei fa lo mai de tu mai Tau mai tau man temi nei manuele I umar tato malolonga. Kamlianga soifo mas whanau. Ia, whaasolo to I loa I tato. Tala mai sa mua ni te ia o motu sia mai fo tato whasalanga. Ai malola wana msai malola ma futa mai. La tato o sin malolonga. Malok tu so. E taua lo malama lele ia inga matulanga manao mia mo le whao ina atu le tisi I lo maota po le bisinisi. Ola tus, koe kia umaro. Oma, koe ale kisi. Koe ina koe ano koe. Koe ala whai mori whai leiseng. I wha pepe kai wai so sisi ngā mea. Iai, koe whai mori whai longa leiseng I wha kanga lana kula fōne tisi. Kau sa inga pe mika wa venka we kisi. O mea whi pe mika. No payment, no power, brother. Mo nisi whamatalanga wala au mai le ono 55 o le ono 55 whawhitu. La se fa amole mole kuli seka si malulu wi amole alova mai bai ni ma fa amole mole Tani mai se chaika Tani mai se Coca-Cola Tani mai de rasta Se fautuanga mai le whana tonga malo si whaka sisi. Tutongi wape lau pili mōli, ai le I a toa le tolu sfuwaso, taluna e talu reina. E taua lo malama. Hello! Sunga, lasikala. Lewa pasti mariketa Dr. Rome. Oi, nga my oil. Drums. Shorty cat. Shorty cat. Come. This is young shorty. Ele imoela ulo miti pa ako a umanga ulalanga pipi malo usole failele emoe taulanga isi anga pepe o sa imaila iala usolo keke ele imoela ukoya inga pa ako a emailonga faiva ele imoela ulo miti pa ako a umanga ulalanga pipi malo usole failele emoe taulanga isi anga pepe o stai mai la ia la solo che oh a te vove se i mole mato falle como sola tu leo ka e vai la lole ulu fai tata la mala vai tata
ukuangange malo angko fa vale elele langa kongi moa e kasi langa kongi ai va ufo mangayo ke laiki fai kakala koe ola kauka laiki ongo sai mai la ia oi osia hani eko alimo ukuangange malo angko fa vale elele langa kongi moa e kasi langa kongi ai va ufo mangayo ke laiki fai kakala koe ola kauka laiki ongo sai mai la ia oi osia hani Kele mai au komu pe oe o se whaapa komu o au kalaula ya oe o mafua ai se nga ele moe e whaasai la o koia inga I'm sorry poe o nga ia o mea pila piki o se e vai maosolo i le se lau mai la wa mawe kele mai au komu pe oe o se whaapa komu o au kalaula ya oe o mafua ai se nga ele moe e whaasai la o koia inga I'm sorry poe o nga ia mea pila piki o se e vai maostolo i le se lau mai la Fia le nganga toi whatalo whantu ia i Oketopa ia loto malu le tula le fiafi pe an whai atu whapoponga tātou pukalame nei o TAUAFIAFI ma le LOABAY ma lo lava le unusa i ante o te oma ia ai o le temi nei o tātou whamnianga o soifua mas whanau ia e pei o le masani ai ona o le alofa ma le anga le mai o tātou company o le Freight Plus i vai lofa le ata company numero tasi le mo tu whaamomoli ia i va an lalo po va lele ia e fia lava tu ina tu lona au nanga i se awala saonga le mu toi vave mo oi awala ni ngalo le o tula lata ia fia le Krismasi ma tu sanga fau ia va ai se fa mo moli silo mo tu ma sto ina lo tap po ia tu nei sa mo ia e fa fia ina i fo le Krismasi ia mo so fa mtalanga si lato Facebook page ia i le Freight Plus i Samoa i faleata i Samoa ai a ole yo atu i tātou whamdianga se fu mas whanau whatalo whatia a leni muritalo ia olo o mafuta mai Sydney mal a inga talo lava alofa tele atu ita ta seu ia pio le ala talo pio ia o amai nai kala stete ia ile ai o fungala au matala ta tongo mo dia me o mai le lofa mlanga leo le tua ia te o toma olo o mafuta mai a ole famdianga le la sfana o tasi lava le o taunu mai famdianga le la sofana o perese la wano o le afio ango to o matangi ia vi ia le lofa mlanga le o le tu mfai oe ia ona oe le atali ona o dia malis fulua le o tausanga ia o lofa anga ile uma mai o ainga uma i Samonei ai fa sili ai o sini Australia ia ita ta seu male ainga ia
o nisi na whamdianga soifo, mas whanau leo tau no mai, happy birthday perese, la wano of to matangi, whamanuia lea tua ia te oe la wala tupu wae, ia avea oe masetasi o ana mea whaingaluenga. Ia e avatu e whamdianga e tele, ma whaulai, ia mai lau pokalame, le TAUAFIAFI ma LOABAY anti o tō umalawa, e le umwhai una maua o tō swafa mawhioanga, au loo whamanatuina le soa o tau asoifua, a mata mai lava I se o pito I titi, se I o lava I stoe utaia. Ia whamaria tele le tua ia te o tau uma, happy birthday. Ia, God bless you all. Ia, mai le tātou pokalame nei TAUAFIAFI ma LOABAY. Nga te whareona I tamaiti ia mantua I fo ia tātou mātua, tutua tua I nei o tafo, nei nā tua whā ma le whautanga fo lele, na mai sea nei tamaiti, nei whanau, wae o fo I tātou mātua, ia whape, whamisi alo e as whanau, resa tupe whai ai, ai whamomua isi mea, e manatua I fo I as whanau nei tātou whanau, la mo mene o tamaiti, ese le fia nei mea as whanau. Whanua te ana tau as whanau, Kate, ia aole tu mai ati ana ki tō talangi wha mai so e aku, mai maru, mai tanga so e atu, mai so e mai se mala. Poli. Mai so e mai se mala. Ia, se umaa vivi. Ai whaingana ki tō talangi mai so atu mala, ia fia maua se mea ai le lei, hui karo whai whinu polo lai, pole hase mere mana oi. Tasi whaile tangata loa mata whaina so e foi. Tau sa ili lava se mea whaile le mea la iti, mea mosi. Le wā mata ona mafuta mai au Amerika, tā lofa pe telo stama, ia pe telo stama mle ingalo mafuta mai nai Seattle I Washington I le malo tele Amerika le o whalongoina foi vaia wa mata foi ona malo luo to I nai malo tele aia ia malo ana ni sai malo lava I tiutelo whenga I nā tunu whama ita sionga nephew wa pe tiso moe vau, mana moe tiso moe vau, ia pena foi ma pio le ala, ia whaftai lava le whai mai mai pe tiso for my birthday so mga yalwe vela klas ina o kilani ko sa tonu la martatu club awta ya suya ina avelo fa mori e po la usa pala la sa me la fa okay aka ni awe pa pele me bai suya ina avelo fa manga suya ina io e liwa ina avelo fa mori ya po foi no me la o mai sa pusa sa utu sa vale e la fo mai le tatu tunu o samo atamane ya masalo la tao le o malo longa o malo longa le vai ya ko fai ya maka vidi artura nei fa manga disse mela algo foi all club o ta su mai ia fresh mari e po su atu o ya na kito talani o vai nei ne e nga me ke pisa yo no fa mal manga pe ona fa mai ai e lei no e nga me no wa o ya na kito ala le su ese fa le tua e fa o wina ngalwenga ia lale wo a makanga kilo na ke toa le toa ai tolu ia e fai ele na fai nga firinga kene au fai nga fa atu se matati au foi tato fa le tua se to ingalo no tolu la to pe pole ha foi a pe okay ele fia ile atua ia la ko ke na se kale si ala fe au no okay mo ngali ia teni yeah but they don't dress as a transgender. Ele vai o mari ma fa foto tu. Ole tua ele sila nganga. Yo. Ai Paula vai tu ai ngale mana ole tua e fanga ina lan fe au lan chala le ole tane male fine. Ele o tau dia ile tu ai nga lona tolu. Ya ala mana mai na tu talangi la towi. Ai ole freedom of feelings. Ya ale ya le foi mais minha filha pelo lá. Já mai eu fia ai se mele le fia minha se foi e finga Filipo. Filipo na tele na Australia le mele le na mo tonga. Mo ile le mana na Australia. Ya ai me sa. Ai nga ingi ke wa aki sa kia ingi. Ale tele foi ni Samoa. Ai tele ni Samoa la sunga na kitoa talangi para foi sunga Filipo lá le tele ni tamaitai. Ya Paulo me ya o foi que falo loto ko que falo loto vi tutti nel falo loto e vai la vai nei
Fatalo fati ha di sa kai hai uso ia pai tu lua to loa ma lola val ma futa mai ale la tato bosi ma lolo foi mai fa mai tato tala mai sa mo ton ko mai ton mo news uma foi tayo ko kalami Kids, go look for your mom. Samoa is a beautiful place, but we must remember that our beautiful island home is vulnerable to disasters, and emergencies can happen at any time. To help you plan, prepare, and protect, the Disaster Management Office has some tips to help keep your Ainga safe. Help your family build an emergency kit that contains the essential things your family needs. Keep these things in a strong portable bag in case you need to evacuate. Don't forget the passports, enough drinking water, and canned and dried foods for a couple of days. Don't forget the can opener. Oh, thank you. Don't forget the can opener. Make sure to pack a first aid kit and any essential medicines, torch with spare batteries, radio, and spare clothes. Discuss where you will meet. What is the safest place in your house or village? Where are your emergency supplies stored? Remember to plan for emergencies and include your entire family. The more they're involved, the better prepared they will be. Plan, prepare, protect, yay! Pili moli o loo wa faita wina ila so muli o masina taitasi. O le aso lua se fulu o masina taitasi e whaangata ai ona tutongi mai pili moli o masina o tuanai. Sila sila ili pito i tua o lau pili moli o masina taitasi mo ia sa winga tāua. E talo sanga ina la o tau lango sua a wale so longa lelei o le tu ina atua le tise i lo o tau mamara. Wala au mai i le ono 555 o mo nisi whaamatalanga. Ia malola no sa ai malo lava le tawatai ia ai usi mai al whaafonga ia os whapoponga nei o tātou tala mai Samoa e pei o na masani ai. E to mua ati a tātou tala lo ove vesi whamatala ngai lunga o penga te whailangia mi se lava o le tusi o whaulinga po le Facebook i se sase o whawhawhine sua whai a vili amu tu inga mala po o Vivian i lona i ngoa whawhawhine ua i noa i el toa tele. Ina ua no fon whaafolinga o sangata uoti e whaapea na pule lava o ia i lona ola. O vili amo se tasi o whaafine o whaalua o na whalipui mori angalanga o ima tau whaavalea. A o lea ala o atua ia fo ina mawhatia ai o nisi o tangata o na o ana whainga lava ia tau whaavalea e pei o na whaalia i nisi o tustusinga i lungo le Facebook. O nei whainga ala o tā ua ina whailoe vili amo i nei tangata na afie whaiona ia whaiala ato visa e malanga i Moni Usila pe tai o atu i teime whai malanga ina i nei tangata. E le aimani visa o whaia pe apala ina foi. O loo whaatalia ni tangia nei tangata le ofisa leo leo whaasanga le nei whaafafine. E pei ono tua ia i foi no la whaonga ina mai. Ma se isi foi whaafafine o se taavale rent. Mai he Delta Car Rental ai umatia ai au tawhal whalolo whama jo ai so sola. O le teimi nei alo tau sa i lia tangata alo mawhatia i whenga tau whaavalea vidi amu. I ele nei whaafafine o no le tele o se le ni wanga uai. I le se etia o no whaamatalanga na whai atu ia i lantou e a lai vista malanga. E leo mo whai anu whaamania mai e leo leo te mine i pe ua i se tasi o tangata na afia. Ua tangi whaasanga i a viriamu.
Peita ai o se ata le olo lau vivilu ai lunga le Facebook o no se lua i tangata le i Samoa. O mo fai la ia fai le tūlanga. O le pui alo na ata pe e fōringa uoti. Ma ia wha apea i tangata. Ma ia wha apea i tangata na afia. Ia ana whainga tau wha avalea ua maliu. Ia awai ne i toi su e ina e ala ia ana whainga. Na wha apea o na mawhatia ina i nei tangata. Nisi o tāla, o tai ana nafi le na whunga ina i lunga le whamsinonga maua lunga. Ia le mata apu whaasanga le tamaitai o Catherine Whaalongo. Le alo o mōri ai se tasi, i le tasi le mōri anga le ngaoi, ma le tasi e le whao mea tō tino e pe la whonga ina i tōla ulonga, o le nei mata upu i lunga le whamsinonga. Na tāla sanga ina le ni tamaitai la na fionga le whamsino ia le a tau le sa Daryl Clark, mo se apa noa i te tala i o i tua e whaatali a i tau lumanga o lana mata upu. Peita ina whai loa ia i e le a tau le sa e le mawhai ona e le o iai se lo ia e awa tua stal sanga e tala i o i tua. Mai toi tolo pora na matau pe au no masana tali tu ina tu molianga i lunga le whamsinonga maua lunga se i audia le asunga fua o le vai asa fou e toi fofonga inai. O le tamai taile ne o Catherine e le vona mangano mai tua e le palola i lona whaasalanga e whaatau sanga mamasina e tolu na tuli ina i molianga lava le tau whaavalea malinga oi le ana i na whaamaonia ai o na molianga le ngau ina. O se ato a se tasi o tina whaipisinisi tau oloa sa iai se sino i tupe e ono afe tala Amerika. O lea oli nei lea na tu ina atu ai le whamasinonga mawalunga, le whaasalanga mo se urunga ali. O se ali isaina ma se maita isa moa i le tu ina atu to ese, mo le lua ma le afa masina, ina ua whamania o la morianga e wha, o le talia ni o loanga oi, ma le loa. O le isi ali isaina e to o tolu ai i la tau neina molia, na tu ina atu i airi fuluro masina i nofo wawa ai mangalu e fua ai mo se le lenga o le atu lau tele. I tola ulongo le ni mata upo le temi tu ina atu ai whaasalanga mo i la tau nei, na sauno ai le fionga le di whaamisino i ale a tau o le saa, o le kampani o lo tangi o le TM Bakery. Ma o nei soli ngā tu la fono na amata whaatino le masino a perila, a nga ai ai uni o tau sanga nei. O loa na talia i la tau nei o ni paelo ngao. Ma o le whaatupe ina le awha inga atoa me tō tino po o ngā au na talia ina le unga li e suafa i apa le patulanga malona to alua seina i a ta kun yi e lima afe fite le autolus futolu ta lama le fasu sene. Ai mole ali o Wayne Wu e si dia ma le dua afe le tau awha i o whangu paelo ngao na ia talia ina e peo na avatu whaangau ina ni tangata. Na sau noa ina fionga le whamisina ia le ata wale sa au i tua ai ngā sori ngā tula whono nei. E le maa mātang ai ai al whamisinonga, ona e onga. Ma o le whaasalanga maua lunga e fitu tau sanga whaafale pui pui, mo sa o stangata e nā solia, e fua lava i lunga le whaatino ina, o le nei sori ngā tula whono. O i la tau uma o lo umbo lia ama whaasala ina, o ni tangata whaipisi nisi uma i Samoa. Nisi o tala e lua ni mita opon ta maa tutua na funga ina i lunga le whamsinonga mawalunga. I le tai awan nafi le o toi solo pone i le whamsinonga mo le vai asa fau ai tu ina atu semi mo ta maa tua ne i sa idia ai ni alalo ia. O le mita opon mua muas ta maa le motele i salafai le oro o tau fiel fa ilo ina o le ingoa o le afio anga i sa wai malona suafa. Ona o le pui pui nga manu o le whamsinonga i le tene titi na afia. O le tene titi na afia le granddaughter o le tamane nei o lo molia e ono sfumon tupu tau sanga le matua. Na whaatonu ina le nei tamae le afionga le li whaamsino ia le a tau le sa, e le ma whaiona toi nofo i se afionga i ein whanau teine laiti, o lo le pui pui nga mai tua inga o sori ngā tula whono, na ia whaatino ina mo molia ai, i le mata i whale se i tulou. O le isi tamae matua e fitu sfumon tau sanga le o toi tolo pofo i lana mata upu, ma o lo molia fo i molia anga le mata i whale se i tulou, i le tamatenia la i titi e ono tau sanga alona lava a whawhine, ma woto e tu atu mo le vai asa fau, se i wha mai a mailo i longa, ale i tu o leo leo. I nisi o tātou tala, o leo watu ina mai, se i unga le komisi sue sue wha apitoa, e peo na sue sue ina, i ale tua inga whaasanga i whamasino i tōtolu, o le whamasino ngā whanua masuafa e pe una iai. Lea ua tu ina mai whaiunga, ma le whaiunga la le nei,
o lo ua whaamutaina ai le auaunanga o le whaamasino o le sweepers tene ia seve ali I pana pave'e o se tasi o whaamasino sinia o le whaamasino ngā whanua masuafa o lea ua whaia I lalo le vaenga o le tūlafono e pēo mtu ina mai ra komiso e soe masai ni ai nana fionga I le au mamalu o le malo tuto atasi o Samoa o se vea li I panapa o lea ua whaalea ngā ina o na tiute whaale whaamasino po le sweepers tena o whaamasino ngā whanua masuafa I lalo le vaenga sālua iwa pui pui wha ma le sālua fitu pui pui lua o le vaenga o tūlafono tasi iwa walu tasi o whaamasino ngā whanua masuafa o nanai polonga Ioane o le whawha iloa mai ua whaalea ngā ina ma ua whaamuta lona tofinga o se whaamasino Samoa le whaamasino ngā whanua masuafa I lalo le vaenga sālua iwa pui pui wha ma le sā se fulu pui pui tolu o le vaenga o tūlafono tasi iwa walu tasi o whaamasino ngā whanua masuafa ai le ngata lea o whaamasino ngā whaitu malo lua afes fun maleono o la vea si o si Hazelman o lea ua whaali mai ua toe maualo na tofinga o se whaamasino soani o le whaamasino ngā whanua masuafa I lalo le vaenga sālua iwa pui pui tasi o tūlafono o whaamasino ngā whanua masuafa tasi iwa walu tasi ma o lona tofinga e whaamai aina I le aso lua tolu o le masina o te sema tautanga nei ma ele ai ele mawhai o na toi whalaua I tele ina lona tofinga pe mawhai o na toi apala iai ia wa o mai o na toi nātu mawhai unga nei kopi o nei whai unga pe o tui na mai o komisi whaapito ai pe o taita ina le awhionga ia tau le papa Brenda Heather Patu e le ngata I lea o le sunga le whaawhianga inga o le sa avea whaawhianga inga ia na seri ia ai mai se ai ia o le awhionga le ofisa sili o whaamasino ngā whanua masuafa ia moli ei e pei on tuina mai ia tātou tala mai Samoa ia wala whaafunganga ia matawalunga atu ai tātou tala mai Samoa ele nei tūlao le awhiafi ia wala whaafunganga ia tātou leanganga ia ua whaamlia ina ia lau whaafunganga ia ala ia tātou tala mai Samoa e pei o na tuina atu ia wala lau whaafunganga ai malo lava le unisai malo lava le tawatai o le tātou wansina malolonga taliu mai ia whai uina tātou pukalame TAUAFIAFI LOABAY. Ia toi whaatalo whanti lau whaafunganga nei tūna le awhiafi ia whaamalurua e lātou le mawhita mai I le tātou nisi muri mulina una le whatu tū lei mai al tātou whai unga wa umana tātou news ia a whai o lentau sasi e lau whaafunganga ia o lentau whai e whaalidiu watu una le a mai le ngangana whaaperitania ono se tasi o tātou tala pe on tūturi to tele ala I whaamasino o le whaamasino ngā whanua swafa ia o le whaitau ngara ne whaitau atu ai o le na whaitau atu whaapalangi ana I whaasamoa ia nala wa mai o whaapupunga o seve ia mananai wa le ai wa terminate o le sunga ia si osi Hazelman po la vea si osi Hazelman e o leo to e whaawa wina on to finga whaafamsino ai mai ia te sema e lona so lusu matod lona winga la e leto e ese extension I le mwhaion to e whalawa I tele atu lista usanga ia
te loa ia o le talina ia ma le taununga na o nai whamsino ia tolo e pe o na whai ai le suenga na komisi sue pe o na ia le fionga i le tumetai lo ia taula papa Brenda Heather Latu ia ai meise o le fionga ia Naseri Utufua le fionga le fefe auto ina ia Utufua Naseri ia ma le lango ia a le fionga i le ofisili ia molie ma lo lava ia ele fa ngofia nga venga tato komisi e pe ona fionga ia Halo, ia tu ranga wo ele una pe on fa tai tu te lo la tu por ase ngala o ia ia o sasi la wa ia ma tu fo ni fo ia tamari o tatu no wala fo la tu fo i le fa msilo ina le o fo no mo swafa ia anga sasi la wa na wa fa le tu no ina venga pai tu lua toloa ia fa solo to ilava ila to yo mai o na fatalo fati ai to ngale a petelo stama ia fa mafuta mai Washington i Seattle ia male to tele pertista mo evao pio leala ia aleni murtalo na ketoa ia rev ia ma i malo milo ia fa taila ma mafuta mai ia male avea pe o tautua nei ale LOABAY mau mana mea whaafonga fonga. Tai lava ma tamai ia ma tele stato news na pe na whaafonga mai ai e fa fine na vivi ia na e whaafonga mai ia ma kia me wo ia o tom fai lava so se me fore le ia ma liu ai in fa pe ai o ma liu ia au nei tu su ia ma salo lo to tele la tu na lo sa ilia ia le lo mo tino nei ia le o ma liu o ia o so fu ala le o ia ia ole tulanga vana ia pe ona pisa foto tele tato ia mio vale al fa nau la oi no ia mari tu fa nau ma tanga to ia mio vale fiu lo ka fai e se longa o matua fo i sala mo ia ma alu le lotu ia ma suilo no langa fa pena tu asuila ia le ai ka fiu sui okay fiu ka ko kan fai sui ele suia e ia lo le tengo le tu ia sui e tanga ia pera na ia tu langa le pe ona pisa fu tato sasso fana fiwa sasso tamati ona na so fina ngalo tu langa le se mai fu tato ni usida mo le sasso tamati fena tu wai lo vai tu lo vai sasso a tu nga sasso hole le ia wa ai lo tu nga sasso fu le ia tinga hina ile mfail to metio no learn ona lo lai titi mai foi au ia e fai on fa ma ingi lo pa u ilaso pe au se me tau se me onga foi le wa le kusai e mo ko ifa mai ingia ale tulanga e pe ona isa no ai pe ona fai atu a fa pe wa uma upo ma tu wa le isa ma tu vale o ina sana fa nau e o e fai ni me fa pe langa ka vale ai le ngata la wainga ai ta lo fala ya fi onga pe o ina ta o i mo fa sinonga pe ona fai atu o le mele ala no pu yanga wenga la tu stala e sa i kele ka ngaka pe ka ngola ko o le ako mo musu la ka o fe ngo fo just ka ngaka la va elu no fa singo manga e ai lo na nu e le ma fai ena tu wala ma tonga luenga pe ona ve vese fo ile di ile nga o hi o le pay view lo ke vai aku wo o le si ali inga le wa ngalo ya le ngoa nga va ve nga ko e mai o le pala vale la lo vale mai lunga tato page a fai nga wa i o le ki nga mo ko mai ke pala vale a wala fai mai lunga i le page le lo page la nga so stata pe o fai atu e lua ia ona fa sino manga o lon tama malona tina ia pela ngo fa ia ko kam kiki nga ia lo fe ka wa isala valu ma ivo la fa mai sala valu ia lo sala valu ale ngo so mai ivo fa mai ele se ivo a o fe la mengo fo ki nga ko mai kiki a o fe mengo fo long kamba a wa ta to so ai pe a ta uni mea e sili ona ta ulenga ina i to afionga ona o tu la fono ai e ta wa afionga wa so stanga tala vai e ia la valon fa sino manga le me no foi ia e ta ona fa malama tu fa pena o nga o kupu so o kele mele o te o piu singa o tu stala e ala i tu la fono nei e tau tele o malama mai fa tu lo le fa fonga le tu le a fia matangi fam talanga o to e vatu fa manatu fa mole ia se taimi la luma ha pembo lia Vivian e ta ua fo no fo le afia anga Vivian fa mole awa ne isa i mai se matai po ai lava ona o Vivian e mo i lava ya mi o le anga le utato i lo mo le ua o tuli lo ina tau fa vele alanga ia ale no o Vivian na ola mai pina na fa manato to pe na ole fa mai a tato po kalami
ai tātou tata no ai a tili la so tai ai wha mole awangi koe whai ma whai mai ngala fonga whapenga lei langa loko koe mangkua ngau kani aku ia koe ngangi ngā wha kua ois kanka o uinga kango koe wha fo uma kua me anga ki wha nganga awai tele ma whau se i tūlou i lunga le i tūlau o loo mai moa mai le lalo langi atoa lo wha ngā ina tautua LOABAY ia no sina so atu na ma lua vei whale o tō whina ngalo ia se ngangana o wha ngā ina ia au tamu whai lava tātou whi malama ia wha mole i le whai ngofie le ngaluenga longo lo tō pa ia mlo tō malu le aso timu ia la ina sautia ino sia le mari isa le tu langana e fo isi va nga ia ista ngata ia la tu swafa matai kasi se swafa matai ia ni e wa fa afa ina le swafa matai le mo talo no swafa matai la lo tonu tatu mali tawa ni tangata mo talo o lua ni sila e po ilingo au tuma sa ni o ni sila sao e pala vale me ai te miuma ene ma fo fa lo no swafa le swafa le mo talo Paula me aí eu para vale manhã, maca para vale. Mas só não existe a polo no fotoni a tia. A feira tu se faz só, então fala mas no final vai fazer só. Só lá o mal vou multalo e fa pia. Pera, lo porque ele foi ele mo assim tudo. A outra tia fia e te lá lo vale lungo o tu se folinga, mas no Facebook. Ona o Facebook ai na fai mark. Ina ia fa só ai mata tadie ma filo ai mai. O fa dia le ma fo mo tu fanua se tu lo la fa fonga la tinu o toi mara tu ai ia ile nei aso ia na wa sulfitu e te ai le valu le po ma le me lo finga mai fa le lava a ul pala vale mai ma ia kusa pe ona utala e mai ia fa le o ne se pala vale la ul vale o le si ia mal va ai mal pala vale mai si benga e ku filma fo fa ma le se ka mai na o le tangata o ina ya ava tala masala ma ta fun fa o tampo kalami ya na tu fa tala fa tu ya Harry why you make malota tu Mr. Ngau good job ya pena foi fresh mari e vile mala o mana la o meio malo la ma tu sala mo ta tu news me man via la bo ma Johnny longo ya tu ti tala fa fresh mari Mr. fa malo si tu te ma fai le fiafi ya mga fea kala i hafkai si small news fa marola van tua mo fa kai foi o fa renga a LOABAY lo fa mo lua Marietta princess of the night and my brother the prince of LOABAY kan five of tailo mga fa kala lo fa tele atu mo oe ya malino fa halo ya te me mari ya masalo tatu pokalamela ya la to na po na lua break ya ko tatu news ma ya to tolu tatu fa msino ya le fa malo lo so lua o terminate so tasi fa awau se ipa ia la se tolu te sema ia o tau sanga nei ia ona o mai foi la ia fa malo ia la tau le tau tua ele titi tau sanga tau tua ina te mali o la tulu ia le o langa fa pena lava fa malo le fionga ia seve ia o le fionga ia danai ia ma le fionga ia lavea ia malo lava tau tua tulu e ala foi la o topi tola au taua ia o le lu filofina foi o fai unga e pe ona i mea sina ia sio tatu watinu ia o whaalavalo to fuiava ia o le asinga ngana ua whaafonga le atinu ua le tau te mali whaamangalo le au ona ia o le nganga lava ia tatu maua whi mala mai ia maua e o tau ia le ni whaamtalanga foi i mea o whaapeo na tupu tono sio tatu watinu tatu tu e whira i la so tai au i la lufu maleanga leo tapa o sili langi a montaminei manuia lava fai ngā malolongo nei po whaatou whaasoifua. Kasi a leo ma... Kasi ai pawa. O le whaongaina o le ipu ai o se awala e mawhai o na fuafua le iai lau mea tau mawha. Mai vaenga e tonu o mea ai ia afa le ipu i fuala au aina. O le isi vaenga o mea ai whatoki tino. Ma le vaenga mui o mea ai ano po mea ai masoa. E fuana te le o le ipu ai le malo se mo mia ma whaongaina e le tino yaso taitani. Ia whaonga le ipu ai le titi mo tamaiki ma matua tausi. A o le ipu ke o lolo mo tangata matutua talabou o tangata e ngaru e malosi. Fuafua le lau tau mawha mo oe malo ainga.